Sokuyisikhathi sokuthi upresident wethu wamabhinqa abe yiformer president. Yena mfana Phela akho manje phathi ngishili lela ngixoxa lapha ngaphakathi ikusana sizofike lapha ngale bekushaya isicathulo lapha yini uyithi kahle noma wathi into enye yaba nomona uthe unjabule ephuma evarsity wathola futhi umsebenzi ukuthi ebese ema-office la wacula ngobaba wakhe waba imanager le mina ngafika empilweni yakhe unjabulo ngathi uyeke lo msebenzi singamaqwela mina personally ulakhabra ulaqhasha hayibo lo wasdumon ngiyaqala mina nqa ukubona ukuthi ibhayileli lezangoma lelihengwa emakhemisi le decimate ulishintsho lenza ijacket amaqwela delela kakhulu bafana but nina cha bayabonga nje ukuthi nisondele emabhinceni asikaze sibona asikabo akuwona nje amabhinga president of the Binga Nation. Wena ke mawukhipha ioffice usakhipha ioffice kumchuma ioffice lonke yini lapha ungibukisa kongesho nje uhlekana balula ngisho ngibona yini lapha yini ngozeni yabo shama noma ngicamuka abantu bafafala bafisha kodwa ngiyena usomahlaya ithi mina yinhle lento esiyenza la ekhaya 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 ithi asishayeni izandla sibonge asishayeni izandla sibonge njalo nje kuphela akunjalo ngempela kwelakithi kulezinyathelo ngezengeze kwelikaMthaniya kwelikaBhejane phuma esiqiwini kade beyivalele unesibindi Buthelezi ukhuthazela umntakandaba bemthuka bemcofuya bethi usolithini akakubusa akaba inkosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho kwelelembe qemelembo ngokhalipha nodumo ehlesi kamezi utebo labafazi balomgabhi bamtebo behlesi emlovini bethe akakubusa akakuba inkosi kanyaka zonyathezeka ethe sahlesinye yahlesinye ngisho kompondo ayisaba kuyehlela nanti bofaka nanti bawugambushe ningamthinti uma senemthintelo senithinta uphunga namageba igama lami ngongizwa umlando kaMchunu ngomongameli wamabhinqa oyiqhenyayo ongenandaba uyangithanda awungithandi kodwa ngithi kuwe mawuzazi ukuthi ufunani empilweni uzazi into enhle ekufanele subscribe la kuthini bani podcast and chill yebo sebenza lapha siyaye yabona lama toys lawa nalezi sidudla i-toys lele kuthiwa uMacG nesidudla ngizwa kuthiwa la sifuna ukuthi cace ukuthi sekufika amabhinqa kube nemess thina ke nje ke sibona abantu bephisi iphisi siyenza masithanda asina filter sanibona lapho mana into isho yazi ukuthi ngiyabonga kulolu hlelo lolu awuright wena zathu umuntu wesifazane ngagcotshwa lento ngisebenza SABC TV ngifaka uflower ebusweni mangithi bese ngithiwe ngifaka ifokisile kuya vele ngiyibonga ngathi ngigundana liphuma embushini phela semakhadi la awulibone igundane seligweva impuphu lapha selikhiphe igundane sibe phansi khona sipheke impuphu Selentsheni libabe sanibona igama uPink intombi yenkosi Shange uprincipal weSchool for Side Chicks sesikhona siyiBinga Nation sesikhona sizokwenza njalo siphethe uBravo B uBravo B lo mfana ongayidli pizza namanje baje umuntu ba 4 days mina ngithi usehlala wazofika kwifinal ngithi uthole ulisi kuphela leli jonge libukeka kanje nazo ayuli futhi mana la nongoma umfanele nje unongoma nje ulindela amashimpanza nje ngofaka umthaka yabona qawula uphola umthaka ubona ukuthi umhlonishwa lo umhlonishwa yawazi ukukhuluma ngomhlonishwa nje kodwa uyabona ukuthi uphakela umthaka bawuthi uyambuka kahle hle wakhiwa ngalo weekend yabona abazali bakhe kwawinning le show to away lo weekend kwabe lockdown umhlonishwa lo umhlonishwa
Sikhona sinomona ngophinqa nation. Uyathanda yithi abantu ngishabela ngibayazi. Mfowethu ke siyakwamukela lapha ke Bravo B sibonga kakhulu ukuhlonipha kwakho kwenza inhlonipho enhle. Mfowethu uhambile wosimela lapha kwa Big Brother. Lo Big Brother singamazi ngoba la siyamfuna. Siyamfuna. Sinethemba ukuthi cha walelizwe. Yeah. Manje uzosithola abuze kwabanye. Somtola thina sozo. Awuyasikhuluma izulu, Okubalekile ke ngani zakwethu ukuthi ke njengamanje njoba la kwePinca Nation amabhinqa awehlulwa amabhinqa ayawulandela umbala wayo noma kuziphi intaba. Sibonile ke nangakuloya nyaka amabhinqa ehlabana yabona. Kodwa ke mayihlabana laphana ke insizwe yakhe ya ngesihlangu samabhinqa ithema iphuma kwaqhuma amahakhe nosomisi. Yabo. Uqhuma amahakhe nosomizi babe against yona. Lo mfana lokuthiwa uSweet Gulufa. Asikuthandanga lokho ufuna sibuhlambuluke. Mina njengomongameli wamabhinqa ngizange mina ngize ngename ngaleyo nto. Futhi namabhinqa amaningi kudalile ukuthi mangabe sivotela umfowethu ke umfokansele utsele kale ndamkhonto Zimbiwe ensele yayishiya. Lana angabaza azagovuzwa ababhinqa kwaphoqa ukuthi ngithathe ifoni ngibonakala ngivota live ukuthi cha insizwe yasehlala Nkosi ngeke ize isiphoxe nangempela ke sikubonile ke lokho yakwazi ukukhula ohlelweni le Big Brother yadla imhlanganiso egabeni ezihlukahlukene yaphinde yadla nezingane futhi ikhulumisa bekusazongena lapho hayi khona kuhlezi kuphuma ingane kwi Big Brother kuhlezi yini bayithanda kakhulu itrap. Cha phela uzulu akukho kunye ke siyachapha phela kwaZulu. Every year kuphuma ingane ku Big Brother. Ikhona into eyenza Big Brother. Asikunike ithuba lokubingelela ngane kwethu emhlabeni wamabhinqa siyabonga mthombo. Ngithi nje igama lami nguLindo kuhle umfana waNtsele le kwaNongoma esicayeni. Ngaphansi komlando noma ngaphansi kwesilo samabandla kwaZulu. Ngikhule khona ngafunda khona konke nje ngikhona ngikufunde khona ingakho ngiyiqhenya ukuthi ngiphuma kwaNongoma. Ngase ke ngihamba ke Usosuthu noma kwabandlakazi ngisesicayeni mawungena yabona ngithi uqhamuka olundi mawungena nje uthi sengena Uceza nje mawuceza nje mawusuthi ngena ngiyosuthu lo mize lapho ke kusekhaya lapho kusesicayeni. Ngumfana nje okhule kanjalo obethanda izinto ke umfana othanda izinto ngilabo bafana laba bekuthi kuhlelwe nje kuthiwa kune competition ku radio sengiyafona ukuthi ngifuna ukuzwa izwi lami likhulunywa ku radio mekathi nje umsakazi ubani lo uLindo sengidumile so into engifuna ukisho ukuthi ngikhule ngumfana obe nokuthi siyiphila impilo engathi isemumva kodwa bengihlezi ngiyibona ngilapha phezulu so ingakho bengihlezi mangibona abantu ngenze ngawe nje isibonelo bangibona abantu bengihlezi ngibabukela kude sengihlele eduze kwabo ngithi cha sengisondela sengisondela so into engihlezi ngiyenza yeah Hey sibonga kakhulu ke mfowethu ke mhlawumbe ke njoba uqhamuka ehlala Nkosi kwaNongoma lapha njoba besiphahla nje amakhosi inengoma yaziwa njengehlala Nkosi kunamaqhawe kunamagagu kunomfazi omnyama oshibedaba esabawunika umfazi omnyama nezingane zakhe kwaMantombi akafa inhlamba kanyoko yabona kwaNongoma sibiziwe uhlanga lomhlabathi yabona kubaleka kakhulu ukuthi uNongoma umelelekile ngawe futhi ngiyafisa ukuthi mfowethu okwenzile ukuhlonipha amabhinqa endaweni zomntakabani ngoba thina womntakabani lapha leyandawo mhlawumbe uthethe wethu lapha uNtombi yeNkosi sazoba nembuzo ebheke kuwena kodwa bengingathi mina asikunikeze ithuba lokuyibongela kumabhinqa onkana ngoba kufana nokuthi mfowethu njengoba sihlangana nawe nje uphume izolo esigodlweni la benivalelwe khona u3 months uhleli ungenafoni ungena TV ungenasikhathi ingakho nje ngibona lokho ngilibamba nje washo into engasajwayele impela ngoba lapha na ubona ngisho isikhathi uphuma ubukilanga lapho uthi bona ke manje mhlawumbe soku5 uyazi ukuthi benikuphi noma namanje angazi ukuthi bengikuphi ngeke ngikwazi ukuthatha ngikuse la besikhona ngoba sivalwa amehlo mase yakhona kodwa ke engifuna ukusho njengoba usuchazile bhuti omdala engifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu
ngibonga ukuthi ningangehluleli ukho konke okwenzalile ngoba ngeke ngangingenela le show ekuqaleni izinto zangahamba kahle bangangilahla ingakho ke ngithukeke mase kukhona izinkulumo zokuthi waye lo mfana esezenza ibhinqa manje ngokuqala wabayibhinqa kuleya show so kulokho ke futhi ke angisho futhi ukuthi khona engisho kodwa engisho ukuthi lento yakithi and into engijabulisile ukuthi phinde ngisupport abantu bakithi namaqhawe ongahloniphayo kakhulu emculweni even noma skandi ngithi ngibonga kakhulu ngizothanda ukubonga nje nama ngeke ngiwabize ngama-fans ukuthi ngibonga umndeni wabantu abebengisupporta kuyo yonke lento ngithi ngibonga kakhulu ukuthi bengagive up belokhu bekhona nami bekholelwa kumina ngibonga nje kakhulu bese ngibonga ke namaciko akhona engingabala kubo ubhuti uKhuzani ubhuti uMthandeni intaba yase Dubai ubhuti uJathu Godo upresident uNgizwe Mchunu nabanye babaningi ukuthi ke manje nami ngisalokhu ngibona bese kuba nama influence lapha ngaphakathi lutho ifoni kade ngiyithola nje izolo bese ngibonga nama influencer akhona ku TikTok kuma social media ebeyiqhenya ngami ngilapha phakathi phinde ngibonge namalingisi bekhona namalingisi bebengisupport okuthiwa ama-actor so ngiyabonga kakhulu yilo luthando olungaka and into engiyaziyo ke lapha angutholanga 2 million kodwa ngithole iprize enkulu kakhulu inkululeko ngoba njengamanje ngihleli no president so inkululeko leyo so ngithanda ukubonga kakhulu kulokho and bese ngisho ke futhi ukuthi sokuyisikhathi sokuthi upresident wethu wamabhinqa abe yiformer president bese ngeke phela akho imali phathi ngishili lela igoqa lapha ngaphakathi ikusana sizofike ngaphandle ukuthi uma ukuthi upresident ubethwe inkosi kudinga ukuthi izishone uma ukuthi upresident okusho ukuthi intando yeningi okusho ukuthi kunelunga lokuthi kubekwe omunye upresident ngabe yabona abantu president uhlala kule 4 years akaphazamisa umuntu ehla yabona kodwa amanye yabona table manners kube bravo p table manners kube khona isekela hey la amasekela ibulala lonto ngayizama ngokhay umthetho okay ngathatha lenkuxa ngoba ngithi mina ngiyayenga ngibona nje lele amupha le shopping castle ngithi mina akuzobeka yona le shopping castle ngiyaphesheya mina lele ibhamuza ngathi lihlaliphile ibhamuza la ngishitshela manje mase ngifanele lathi chola address station la khuluma amagama abakhulu lapha la ndingwe la funula la imosha ngokuhla nje la dapulisha ishikini kathi umhlangano wathatha inyama kodwa ayibe meya ke noma imeya amabhinqa noma lutho into engizoyenza uzoba ambassador ye-Punch and Shield wenza umsebenzi omkhulu kakhulu la ngiyamkhomanda uMcG umfowethu sisebenzisana kahle naye futhi yinhle into futhi uyisizo sencane kwaZulu usimele emabhinceni futhi wasihlonipha ngakho ke ngithi mina njengamanje wonke amabhinqa akade votela uBravo B afuna ngempela ukuthi lento engiyishoyo yenzeke awa subscribe aphinde futhi asend ama messages to support ukuthi ngempela when the final day to come to announce ama ambassadors e-Punch and Shield la akwazi ukuthi abe khona ibani iChillers Punch Punch and Chill futhi phela iqhubu yalithanda ayipunch yona awuyikhohle iChillers Punch iPunch and Chill bhala ukuthi unda lona mfowethu wade unophuza ungaphakathi uzophuza ngenkululeko ke manje ubuthi uzunenkululeko yibani enkululeko yokuphuza uphinde futhi ukube ma billboard akhombisayo ukuthi ngempela ikusasa lakho seligqamile manje ngizokubusisa mina njengopresident wamabhinqa futhi uzoba yiyo iambassador ngaphekwa lokho ngiyafuna futhi ukuthi amadolobha afunda ukubahlonipha abantu abasebancane abayikusasa abavelele bengifisa ukuthi noma ngabe bani imeya kwaNongoma ekhona njengamanje
ibe khona ibhodi Ikuthathe serious. elimbekayo umfokansele lapha Yeah. Bravo Oh, B hey, boss. Nkosi yami. elisho ukuthi welcome to KwaNongoma Yeah. bayiqhenye ngisho kuthiwa ibhodi lizohlala for 6 months noma lizohlala for 1 year kodwa lento ebizwa kuthiwa emazweni angaphandle nawo phesheya kwelwandle Yeah. kuthiwa ke uma umfana egiye kahle esigcawini wahamba wosimela emazweni omhlaba ngoba thina amazwe omhlaba lapho kusuke emazweni omhlaba Yeah, thina kusuke indawo masilapha zethu. sasiyofuna wa break up brother so leyo nto leyo ibizwa kuthiwa ke inkululeko yedolobha Yeah. akanikezwe inkululeko yedolobha Yeah. ahlonishwe nayizitolo ospa ojwayelani abagcwele kwaNongoma Boxer. kube khona umcimbi wokuthi uhlonishwe back. kuthiwe welcome Nifile. obeholwa yimina leyo mashi yokuwamukela uNtshathu uGodo kanye nophakela umthakathi Yeah, Yabo. yeah. Nathi nama Kuyongijabulisa. cheerleaders. Kuyongijabulisa kakhulu lokho ngithi ngiyabonga kakhulu nje ngiyabonga kakhulu. Phela uma ukhuluma ngebillboard ayi isifiso esikhulu leso. Step is uzoba good. yiyo cool. uzoba yipunching shilling basatha Yeah. ngapha futhi ube Ngibonga kakhulu Just to Mhlonishwa. add futhi to that, into show ungizwe ukuthi ku YouTube ngicela ni comment nani futhi niyavumelana nathi ukuthi simfake as ambassador eChellers Punch. Asithathe konke. Sikuphushe lapha ku Finish. YouTube, sikuphushe simfake. Yebo. Yes. Yebo. yes abacomment kuyosho Yeah. yes Yebo, yebo. kodwa mana usezinjani into zoyellow phone yabona kodwa bafana bakithi ngayo Ngeke ngazama ukuhlalela ngini. bakhalela leli bala leli sinto Hayi cha. hayi ngoba sinomona kodwa nje hayi Bona sizoyibona i-yellow kujwayelekile phone. ubona ibhinqa liyelo bona kujwayelekile. ngani ngibone nangomkhaya wami lo umavava ehova inkani bese ngibuka ukuthi ayu athi mkangi mina cute uzizunjani obuyi cute Cha ngathi ke kulokho ke ngeke ke ngithi mina into eyenzakale kuwe ngeke uyisole wena. Indlela ophuma yona uyisole kuyona ingakho ke ngithi bekungiphathe kabi ke mawukuthi uyinsizwe engakhekanga kahle yabona ongabuke ngalendlela esuke ifunwa abantu bese ukuthi uhlangane nomunye wesifazane naye okunalo kuleyo nkinga ngithi nokwakhe isizwe esinjani mase sonke singasabuke ngendlela eright so ngithi mina ngeke ngimbonge kwambaba ngoba wakwazi ukuthi athola intokazi engathi ibuya kangconywana ukuze kuphume mina ngingconywana ngithi yakubona sekuyophuma manje sekuba ngcono kakhulu uqinisile obaba phela basilimazile ngifuna abasilimaze babekhanwa ngenhlonipho bengabe sicabangela thina sosala Ukhipha indayiki yabona mina nje uthi umncane vele kuthi uzimalanga yabo kuthiwa yisabi ingane engaka kuthiwa yisabi usho ukuthini kanti sekuthunywa wena ke ebusuku ngoba kuthiwa wena uyinkuzimalanga lezi ipatsha lezi zibuka i-generation la hamba uthule washing wena mfana mabasa awusabi yesuma washing ngangilelo nkinga mina ngibizwa ngosigegede mina Twa sabi manje yabona ke izwe liqhama komzali li very confusing Yebo, ukuthi ayicanga impela nami ngiyikhaya hayi kunjalo phela mina enye into engathanda ukubuza yona Bravo B experience yakho saku Big Brother Yeah. ukuthi what are the things ongathi ngathi oyifundile to teach the ones who are still wanna be part of it mhlawumbe briefly and then also how you dealt with the challenges that you went through because into ebhlungu awukwazi ukufonela umuntu ngaphandle usakusho ukuthi hey ningisiza you have to deal with whatever you are dealing with there right and there how ingqondo yakho yenza ukuthi ingahlangila uthi umlungu yeah English translate uthi umlungu lapha Bravo B Yes, mfakathele yes, kalenda yes, mkhonto amadoda bathi izimpi wensele eshiya Yeah. uthi lokho dlala ngakodwa dlala ngo yebo izimbo ensele yayishiya shuthi ke hey yabona ke manje ngathi ukwazi ukuba ngokwensela ungakohlulwe leyo nto into engiyaziyo iyodwa ukuthi insele ayifuni ukuthi mase siyishile kube khona umuntu ofikayo azoyithatha inolaka yona into engiyaziyo kodwa mathiwa zimbiwe insele yayishiye kusuke kushiwo ini nakho ke maphela kade Yini ngilesilungwini nkosi inyosi inyosi yebo zimbi wensela ngithi insele idla izinyosi uqobo yeah
besishiya amakheka iludluju kodwa ke ngalesikhathi ingena iyona isuka ijahe ukudla inyosi zinqo yes bese kusala lento kuyiyona ethandwayo uju yani but ayidli honey yini uju ngesikizani honey oh okay manje ngithiwa simbewu yensele ke iyayishiya cha ngithi namhlanje ngizofunda kuyena upresident ukushuthi lapho usuke uthole nje into yabona mawufica nje hawu abantu sebeqoqa ikhwama beshiya izinto ezinhle kodwa bese kusala asele ayadliwa ukudla oh usathi bafana bakithi ubize lezi ezidla kakhulu lezi zimpiwe insele yayishiya okay back to my question phendula ukuthi wena uthi ushila umlungu ubusile ubulungu okay into yokuqala nje ngingayisho ukuthi kuba kule yandlu angije ngoba ubuka ungaphandle laphana ufika uyilento iyona ungaphuma lapho ungaseyona yashintsha ngaphakathi ngoba laphana okokuqala nje uma uvuka ekseni speak English ubona nje ukade uphupha ngesiZulu uvuka ekseni good morning unzima ke futhi nakho lokho okunye kwesibili abahloniphi ke laphana kwaziyo ukuthi ubani umdala lapho wonke umuntu usuke eyiveza ubuyena bakhe unelungelo elu100% ukuthi abe lento eyona mawuthi uhlaza ubahlaza so ke uyafika ke lapho nisuka ngapha emakhaya jwayele inhlonipho ujwayele ukuhlonipha nokuthi uyamlalela umuntu uma ekhuluma nokuthi ke uba nalento ebizwa ukuthi kindness mawufika laphana ke konke lokho mawuthi uyakwenza ukuthi uyahlonipha ukuthi ayi strategy yonke into oyenzayo lapha istrategy mawuthi uyadla kakhulu udla kakhulu istrategy uvula ifridge uyabuka phela siba u23 endlini ifridge lilodwa nje incanyana mawuvula nje lapho uthatha uphisi kabani so le yandlu leyana as much as kubukeka kukuhle lapho so kunzima ngoba kufana nokuthi izilwane ezihlukene zifakwe ndawonye esinye silindele ukudla esinye sisabe senye mawusuthi isidli isilwane sidla into engishoyo ufuna ukushintsha lenkulumo into engishoyo ukuthi mawulapha endlini usuke uzama ukuyiqhakambisa ubuwena la usuka khona so ke mina kulokho ngoba sengibuyela isibili ngayitshela into eyodwa ukuthi yabona lento ukuthi ngifike ngizenza into engayona iyona lento egcina sikwenza ukuthi uyithola useyindaweni ezingakufani kanti mawufuka ube lento iyona kuba lula noma ucasuke ngendlela yakho yabona and futhi ngeke ngasho futhi na Big Brother ukuthi hey ikhona email yokucatha lapha obalidlanga kanje ngizamile ukuthi ngiyifuna email ngoba phela bese ngizwe ukuthi hayi inyongo iphezulu kodwa banginikile ibhakede ukuthi ngiphalaze inkinga bebengavumelekile ukuthi ngisebenzise umganu yabona yonke ukuthi phela ngikwazi ukuphalaza ngikhiphe kahle ngapha noma ihlanzo kodwa bengisebenzisa i-tea bags just ukuthi kwazi ukuthi ngingcolisa amanzi ngabe sengiwaphuzezwa cha ngiphalazileke lapha futhi enye izinto ngoba naleli thawula leli uthakaze lohashwe 3 months lapha la lemsamo 3 days before yabona njalo kaze lohashwe kwakhona linale lethawula lidlalile nje indimali cha ithawula linalutho okutheni likhona nje ukuthi libe isikhumbuzo sokuthi sisuka kude ngoba ke into eyenzakile lapha kuyishow futhi angiwinanga kodwa abantu bangeseke kakhulu ingakho ngibabonga angiwinanga into esiwinile lapha inkululeko nokuthi bayazi manje ukuthi amabhinqa khona and ngithanda ngokuthi futhi le show ayibukwa kuphela la eMzansi buye wonke lamazwe lapha eAfrica nakulaba banama TV labantu babehleli lapha nje bayibuka lapha emafonini ngithi internet isiphezulu kakhulu so nje bayazi ukuthi ukhona abantu okuthiwa amabhinqa ke sidume ngenhlonipho futhi aziwani nodoti siyabahlonipha abantu siyabazisa futhi siyayiqhakambisa laswa khona nokuyinto ke leyo inhloso yami ngoba ngangibhalina lapha ngisendlini ukuthi bathi yini ifiso zakho mawuphuma ukuthi ngifuna ujoyina ibhinqa movement ngoba nokukholela ukuthi mangathiwa sonke sibuyele emasikweni singakhi izwe engconywana so ke lokho ke yabona ngibophela bafana lapho kungijabulise kakhulu ke lokho ngoba ukuzazisa thina nanokuthi ke enye into futhi abantu kumele beyikhumbule ukuthi lento yokukhuluma ulimi lwezizwe i-knowledge nje yokuthi ungakhuluma isuke ngeke ngithi nje ngisho ngolimi lwabo ngithi English is just a language akusho ukuthi uma ukhuluma isingisi uhlakaniphile okusho ukuthi wena ukhuluma kangcono so ke into ebalekile ukuthi sihloniphane futhi si understandane la siphuma khona
and yazi kumnandi kanjani uzohlangana nomuntu oyihlonipha kuba lula ukuthi umhloniphe so iyona izinto bengiqhakambisa ngisendlini ke nokuthi asehluleli khona ke lokho futhi ke because lapha endlini sonke besiqhamuke izinkingeni ezingafani so ke ukuhlulela ke emva kokuthi ayikho sorry uphazamisa yini ukuhlulela sorry Ukuhlulela. angifuna ukuvuka judging okay we thank you don't judge anybody yeah and iyona into ke leyo ke engifike ngayiqhambisa kakhulu nokudlala nje umculo wakithi uMaskandi go Big Brother uthi uyavuka nje ekseni iyashi insimbi loze lo shona ilanga lokho bengenza wena uyithithelayo lapha emaphathini hayi mina owina mangiwina lapha ngibe nelungelo lokuthi ngiyenze lokho kuthiwa iplaylist bese ngifike nje ngithi Maskandi nje vele nje ingane zasesentini mayivuka nje ekseni imina ocula opongolozayo ngizoba yinje lento bazane bekushaya isicathulo lapha yini uyithitha noma wathi into enye yaba nomona kuningi ke ngathi kwenzakalile laphana okwenzakalile mahlabile mfana wami hayi cha uyayipromote le lutho kwakhona lutho kwakhona akukho la kuvela khona ukuthi khona ngihlabe khona umuntu ukucabangela nje nokusola ukusola ke kuyinto futhi nayo leyo ke uphumile mayithola ifoni uyathethiswa ifoni ngithethiselwa futhi okungekho okungakhona yabona ngoba akukho lapho ngizothi letha khona uyangibona cha nanokuthi njengamanje njengoba sihleli nosisi nje usisi lami engathi enza imsindo lapha engekho bese kuba khona umuntu ongale endlini sho lo ngale endlini usethi awu uyabona ezinye izinto zike zithatheke kanjalo ke yabona futhi yabona mfana wami ukhuluma nabantu abadala lapha lento sayicala sibancane lento into ingeyethu sayinde wabaleke yithi ngonyama kaJordani yithi abakwazi besitadela ngonyama kaJordani ngonyama kathi laba mezi ipopo lakathi kade umkhathathele kwethu kumbalo njalo encema ladlala bodla sabangolile na yithi uqhubu lamanzi angcole lapho uthokhola ngikulo mthambele ndiyafika phela papi ubadila abantu lapha phakathi engakusho ke engakusho ke just ukuyala nje intsha ukuthi ungayibukeli phansi awukho la ungeke ufike khona umqondo wakho ubeke khona ngalokho ke ngikholwa ukuthi bawujabula kakhulu mfuthu udadewethu bengicela ukusondela insizwa lapha nasi amaqwelazi ngize ngwamithe ngicela ukuwamitha kuqala before ngi-introduce usukuba buyisela sini futhi ubamithe hayi meet greet ba ukuyi-introducer ubona ungaboni uNkulunkulu wami yini uku-introduce ukuzamukela you know what I mean come on you know this khona quality lapha bayasondela insizwa laba abafana ke bathi bayilento ekuthiwa amabhenga anganoma amabhinga ba amaqolazi boqolaza sela emlandweni mangwane indaba zosala kanjalo into kanjalo ba rapper ba amaqolazi kodwa bathi ba amabhinga abalinda ukuthi kufethine bese bethatha amabhinga generation ubisa ngakho ngithi banyanyisa kakhulu la online ukuthi abangamabhinga ase level lapha manje umuntu obanika isignature lo ukuthosi Java uphinde ngibabone sebethatha ebesa kuleli hlosi leli kunihlosi leli linye lephilayo ihlosi leli sekhona ubani leli hlosi lephilayo manje khona Oskito akuthandi ke Grootman Oskito he said it I didn't please don't do that Iphizi nje uyakhaza lapha this is the Capra this is Floya this is Banba this is manje dithathe khona nje isipepho bani isebusabo lapha isipepho phela ushava ukuthi ukhuliseke kahle ngehlonipho uyasebenzayo uyabona leli ihloze lilahlile kodwa ke president hayi shebuhlule ngazehlule hayi Ayithathele ibusisi idluzeliphila cha president lapha ngithi ngiyazi ukuthi mhlambe lokho kuzokwenza ukuthi lapha kuma comment noma ke kubantu
kuvela ukuthi ngathi umfana beqinisileke lapho njengoba upresident angithi awushongo ukuthi we king president okusho ukuthi upresident uphila ngaphansi kwentando yeningi okusho ukuthi ngelinye ilanga njengoba nathi sikhula nje sibukela kuwe sifunda ukumela amasiko ethu silwa izimpi zokuzazi futhi ngelinye ilanga okwenzeka ukuthi upresident kube ukuthi njengamanje sesikhuluma ngomlando ka-president wethu oyi-former president ngoba leya form ubelese leya form ngoba manje njengoba usho nje kusekukhona amabhinqa anale level eqelasi okusho ukuthi ke phela okusho ukuthi ubona na TV ngithi uyeqwelith uyaqwelingithi on another level sekutha in manje ngithi mina bahamba boba amabhinqa ale kulamakhoyisana ubonyelela imbono lamaphosa le ngathi fakora abaphosa lapha lona abaphosa ubhezo uzoyikhawula mhlawumbe beqhubisa isibhaxo uphuma nini sakhathela lepipa lapha ngiyafuna ukuyifundayo inhlambesha lapha ke awu ubambe khona nje manje amaqwelaze ake yophathele liyazoba lilahlile and badinga ukuthi angithi yabona ne-Eastern Cape lahlile lapha sebebeke isilo saseNigeria konke umuntu lo bekusona hey akaphawule manje hey kakathola ubhizi lapha lawo unene namaqhosa lapha amaqhosa ejwayele kabi kangaka manje nitayizwa amaqhosa usile nje nami leyo ayingiphathanga kahle at all ngoba ngithe yiphi inkosi ya kanjani like inkosi ya which part of emakhosini sifuna bebesimula ibranch yenye inkosi isigodlo lapha kwaZulu esisodwa ibona shembe we ngavele nje kuvele babekele kwaZulu kukude kakhulu eStern Cape ngikhona ngifuna ukuyibona ukuthi kuyothi kusambiwa nje foundation ngifuna ukubona ukuthi hey ngavuka ezinye yazi amaXhosa namaZulu in one area kuphumani lapho yeah cha ke sothini and ngiyabonga ke kakhulu ukwemukeleka ngoba ke ungafika lapha nokuqhakambisa ubhinqa lakho uthi uyaphuma ngaphandle kuthiwa cha hayi cha thina sithi yes so ngiyabonga futhi ngasingathi leli gama lokuthi kakakakakaka uwinile kithi futhi waphinde wenza lento esiyithanda kunayo yonke inhlonipho ngoba sike savota khona kodwa asangahlonipheka ngendlela ebekufanele kuphume kube yiyo I don't know whether lo mfana wa misleadwa noma njalo sisho ukuthi thina sifuna ukukhothanyelwa kodwa amabhinqa afuna ukwaziswa yabona umazisi ukuthi when because thina sinele lithi we footprint mase sifikile endaweni we want to uhloniphe yabona kodwa simbona umfana lapha manje eyogqugquzela amasosi lapha na ethi ambassador yalento le ekuthiwa ithele okuhleni lebomvu awu uyakhala nosomisi yangaba khona nencane nje into ekhombisayo ukuthi ngempela ebesibalekile kuyena yabona asimkhathanisi kodwa siyakubonga lokho kwenzile thina kuthina nje kube into enkulu kakhulu ngiyabonga nje kakhulu ukwemukeleka engakusho nje ngathi ngiyabonga manje into engiyifisayo ke manje inqubekela phambili kukho konke lokho esedlule sipho sinisizwa lapha ngoba lethizo iphuthuma airport sibapho quality kanti awubalandi bana ngayiphodla lelodwa nje sebethakiwe ngalodwa nje besikhona nje isidingo sokuthi uchaze lapha khona umuntu osexoshiwe ke manje khona umuntu osephelelwa ito hey sinyanyisa online nyanyisana yabona abafana bakithi nyanyisana ningayiki cha ngiyabonga kakhulu cha manje akasenze kanjena ke kuloko kwathi ukusho mina ngiyakumukela mina ngiyena lo muntu okuthiwa overstay welcome I don't abuse and excess overstaying and welcome and abusing and excess and futhi usukungeyona inkosi usukungeyona umuntu mangabe uhluleka ubhila lento to future yabona lento to footprint nenyamazane ilandelwa ngomkhondo la inyathele khona so nami ke
I've built many artists kuMaskandi and which are the part of amabhinqa and ngafundisa abantu ngisho la uJavu Mbekela yabona one of the shows ababeyenzile wakuphumela obala umkhele nje njengoba ngithwele ekhanda nje mina in that generation of us owaba completely out wavunula wahamba ngenyawa yaphesheya kusukela ngo2001 wena usaya makinati wena useUmango wena uzamukinati kaphakathi uqala bomango useUmango wakusazophuza ijuice mango lapha ihlanzone yogathi useyimbiza wena yabona wakusalandwa imbiza phela istart imbiza so manje ngakwenza konke lokho so mina yikho into engijabulisa ngoba mina liking it or not mina I'm going to be the president of this country as I move in the presidency of this country in the very short span of time right now and I will be right to create my cabinet and the majority of them, they must be future because one of my biggest vision when I enter in a parliament because isikhathela abantu abaplana ikusasa labantu kodwa belengabi ingxenye yalo exactly must be part of it so into ezokwenzeka isimpulishe ngiyofuna mina ama-parliament abemabili kube ne-parliament of trustees where we decide as abantu abasebancane and then the next generation ihambe iyo-consulta kuma-elders kodwa iy'nqumo seyithathwela ngoba and then we come back and debate what has prospering in an elders then we come back here then we decide so i-country izoba nalento yokuthiwa i-mutual movement the future and the history because i-history nayo ibalulekile ayilona obala ngoba kuyiqiniso elikhulu lelo to think for the fact that we are now a president umdinga omunye upresident lopala lo uhlenu nopala wenjabulo no quality wenjabulo Avona ufika kwashakwila umgaba avona ufika esikhundleni shachiwe bafana izoyosiza uzoyitha mhla ka-27 sodelani madoda konakele manje sodelani bafowethu introduce kuma-quellers please amaqwelazi lapha laba bafana bathi bona abanendaba nento lokhuwa bathi ukukhuluma bakwazi bawu-short left bathi short left ikhuluphele cha ngenza kwethu nakho komfana lapha wakwaNongoma ukhuluphele lokukhile lo nembona ukuthi uyashuka kube khona ukushintshana khona hayi ukwa ngiyaqolisa bhuti omdala bhuti omdala intosi ubulekayo amana ngithola ukushopha la wakho hala tuyishobene bafana afana dingu ayino bafana ayakwazi nje isolile kuza yabo phela ishamisa yina ithi wena ukhuluphele leyishobene manje lokho ukhwalithu yakubona ukuthi sekuyidlabisa umthimba ngqo yabona ngathi ukukhomba esibayeni bebhekana abasekhweni lakhe yabona ukuthi ayafla angiyona inkomo zasebusika mina ulobole ngame ebusika angathi icingwane phela ibank balance mayikhuphuka ngapha ekuthiwa nomzimba uyaqala nje and okunye bhuti unjabulo azidli igwili lutho ukuthi okunye bhuti unjabulo sethekwini kuyenzeka ukuthi kwesisikhathi kube imali noma ukuthi mhlawumbe usanda kwaqala
Khuphalisa. Nange tata. Hayi, siyakhona suka emakhaya ne bekunzima ukwemukela abantu mabesho izinto kithi. Kodwa sinesamukela uyazivalela nje lesi sifaca lesi esidala la siyaqala naso sivumela manje ukunabeka. phela ngubhuti mina ekhaya. Makukhoje ubhuti bekunzima kakhulu vele khoje uking monatha ndoda. Hayi manje ngiyabasho ukuthi hayi umfana kwabiyela lo ophelele. Hayi uthi lento uyichaphazela kanjena kujabulo. Kodwa jabulo wenza kahle waba vele waba nemoya omuhle. Futhi negazi eligijimayo. Ngithi icingo lithunywe kimi namhlanje. Cha, wenza kahle nje wenza kahle. Ngalo msebenzi Mina luzonza. mina kubili mfo mangimfana ntombazana. Kubili kimchakhula kanje ukuthi inkinga yami sizihlathi bese kuba isisu lethe ngathi ngiyakhula. Yebo. Yabona. Kuphela. Ngaloko ngiyaxosha nje. Hayi bongani ngoface. Uyaxosha mina mana ungihlehlisa. Ubuka i-age yami bese uyangihlehlisa. Acingwane ngicela uzoma la mhlawumbe eduze kwa. Hayi phela besiyadlala awuba vele amangqoko. Ngeke sibaye. Man njalo umjovo awukahlihli nala isixhumano isiphumo hawo kancane. Wasabani umjovo qhajo. Manje usefuna ngathi uyahlikithi ufuna ukukhala. Manje simbalele 1 2 3 go. Khala. Ewathothi. Hey no hayi Sekuhlathisa iflight letho ukuthi ujabulela ukuhlala noNkulunkulu wakho. Wathothi. Ngithi mina yebo noma yisho le nto leyo. Ngiyena uNkulunkulu mina ungcono ngibiza ngoMose. Ngoba mina uyazi bayazi khona babe khona. Ngumakhelwane kaNkulunkulu. Akazikhona impela. Awusasikhona. Ngumakhelwane kaNkulunkulu ngisengaba uMose mina. Awumakhelwane abangathi mina nina seningabantwana bakwaIsrayeli. Joseph. Manje flight ke isekushila. Kuyadinga ukuthi ngihlehlise kodwa ke hayi manje siyashaya. Ngoba besho nje be round isimino ngale. Okay. Cha nganza ukuthi besicela ukuthi nibongele lensizwa nani bafowethu nezethule kahle ngohlelo lwenu. Izinsizwa lezi engiyithempile ezinzitayika zami emabhinqini. Nabo futhi abanye futhi beqhumezela ukuthi uvotele mfowethu ngibathi ungaphakathi mntaka baba konke kwakuhle. Ngithanda ukuthi lento oyishoyo ngayibona mina ngasikhathi ngiboshiwe. Ufike ummeli wami ngibona ummeli wami ngisho ngixhawulo yavevezela isandla yabona. Yini nithi mina yini ngilekisile mina la ngaphakathi. Uthi hey sebekuyenile nithi mina bengitshenani bathi ungayibona into la ngaphandle. Ungayibona into lapha ngisazodoka nje yabona. Engitshethi mina ngiyasupportwa ngaphandle ngithi mina ngidakela ngisupportwa mina ngilala no blanket lana sukume nje uyobhosha lapha phambi kwami ngathola ilate ukuthi ngithola iroom yami ishela udodele bafethu zethuleni nichaza bafethu futhi bese ke bemvela ukuthi bese singena kulolu daba lokuthi kunabafana lapha bathi bayanexosha Awu bathi bona bayikusasa bakhona lapha nje kodwa siqale kalolu bafethu awu ngiyokwenzaniswa inkinga iningi ayiziningi cha ngithanda ukuthi nje bengakaphendula obhuti laba ngithanda ukuthi ngibonga kakhulu bafowethu ukuthi ningisupport ngendlela ningisupport ngayo nanokuthi nikholelwe kumina ngithi nje ngiyabonga kakhulu ngoba even ngingaphakathi ngithuke sengisho zonke lezi zinto because ngabantu benginibuke efonini kakhulu and ngilande ingakho nje ngithe ngathuka mangithi ngiyabuya umfoka biyela usethe ukuthi futhu ngoba ngemishiye ngiyamazike ngisidala sekudala kodwa nje into ebengisho nje bafowethu ebengikwenza laphana bengathengi nina into nje engiyona mhlambe njengamanje ngangagqoka ngendlela okuyona kodwa ke ngikholelwa ukuthi mina uba ibhinqa noma ukuba yiqaba kusenhlizweni uzwakala nje mawuqala ukukhuluma ukuthi okwakithi ke lokho yabona umkhaya umbuka lo okwakithi ke lokho akudingi ukuthi ungafaka ngisho imkhele ungafaka ngisho imkhele ezinyane kodwa mongayena lento othi uyona uyobonakala nje so ngiyabonga ke bafethu ukuthi
ingisupport ngendlela engisupport hayi bomana nkosi yami uwena lo owawushaya lapha ingishile nje lapha imina hey ilokhila inkuzile lokungingengile awu madoda hayi ogoda lokungingengile kakhulu ngithi akazi wadla imali ngaleso sikhathi angikade ngiwinile lapha phakathi ngithi akazi wadla imali siyehla ngoba ngangijela ukuthi mhlawumbe ngizohamba kulamaviki akhona so ngiyabonga kakhulu bobhuti kakhulu nje ngiyabonga abafowethu cha mfowethu hayi cha siyakubongela kakhulu mfowethu hayi thina ke thina soulundi wena unongoma phela lezo phela indawo vele indawo eyodwa kahle wena wakithi kahle kodwa nje kahle cha yondawo eyodwa hayi ngabe sithema loza macona olundi hithulundi hitha mahlabathi hithunongoma sisixaxa hithulendo amahlabathi hithunongoma sisixaxa hithinsizwa amahlabathi hithunongoma sisixaxa into yodwa leyo amahlabathi hithunongoma sisixaxa wabano hithinsizwa please call me siyodwa sina unongoma namahlabathi ungaya ema-hostel noma yimapi kukancane ukuthi ufice ihostel lihlala abantu basemahlabathini nabakonongoma ufike kuthiwa kuyaliwa kodwa kulekuliwe mase kufike sethiwa sekuhlala umuntu wase-Eastern Cape uthi ufike nobani lona ubani umuntu okubulawa umuntu we-Eastern Cape akwathele noma umuntu okubulawa impondo lapha angisho ukuthi nabo babe ne-support enkulu ukuthi uBravo ebe uyiloya kuya namhlanje kodwa ikakhulu sibongela indaba yangakithi abafowethu nabo laba bangale abaseceleni kunathi kodwa siyababongela ukuthi isandla basifakile bayayikhulisa indaba yangakithi mangabe ngavulanga igama la quality akusho ngoba ngagigizelwe ekhaya kugigizelwa waBravo B abasekhaya bangeni ngoba lo muntu lo ubemele into eyithina sibonga kakhulu ngane zakwethu insizwa zakithi kunensizwa lapha kuthiwa ama diqwelas bathi ba amabhinga ababi lawo bantu obani labo angibazi bazozisho bakhona la kodwa bayahlupha kakhulu online bashaya umculo wesi onesijava phakathi bese kuba hip hop yabona abafana nje beza kahle benza umsebenzi omhle kakhulu in terms of basebancane banekusasa eliqabile kodwa futhi mina ngizolihlebela ke ingqwele yabo ushava lo nane oyingqoleni uyimpela uhambe wayohosha lapha wefule ensimini waphinda futhi wabawunikela wayoba thula edlozini lomkhulu umkhulu wasendlini yangenhla lokuthiwa ulo selala yedwa ukuthiwa ubaba uskito ngibabonile uselala yedwa awuxhawusa zokwenzani ngathi mkhulu ubachazile ababhemi laba singakababoni mhlambe thina basazi kuyenzeka ukuthi umphathi wento kanti awuyazi into othi umphathi wayo ngicabanga ukuthi nguquality ngwabiyela unjabulo kwala ngengimchazo uyichaza nguquality ngwabiyela anginayo iminyaka ewu2 ngisebhinqeni anginayo unyaka kodwa anginazi inyanga ezu6 mhlambe ngineminyaka ewu16 kaphezulu abantu bengazi nguquality angibalule ngemumva kwaleyo 16 ukuthi abantu bengakangazi kodwa nje ngivelile ngiqamile emabhinqeni angikaze ngasuka kuyileni ukuthi ngilibhinqa thina kubhinqa sibulwele singabulweli ngazandla singabulweli ngasibhamu sibulele ukuthi siyakhohlwa okunye sifocus ekutheni ubani uquality mawuyibhinqa usaba into eyihlazo uhlezi uyithanda ugqoke kahle noma nobani obegqoka ibelt ebhise eqhoma abantu baqhoma phela amakhulu ukuthi mabekhonjwa umnomzana ethiwa abanomzana abalahlile thina mawuyibhinqa siyakulwela ukuthi ungathi mawuguga kuthiwa umnomzana olalahlile khona insizwa ngapha kwesakwamthethwa eyislender ngomzimba ingana unjabulo umhla kodwa eyomelele angazi noma iholi ibutho ngapha sithethwana lo baba lo ubabhechile umfo kamhleje unkomela kamqubuli yena ngizokwenzela example ngimdala loya baba ne mdala baba kodwa ngenxa yokuthi uphila lempilo esiphilayo njoba sikhasela ukufika ekutheni sibe isakho sale yangqwelele yana ongayingabazi mayiqhamuka ukuthi lo muntu lona angwakhetha amagama engizowasho kuye kodwa abantu abafika izolo kwinto esiphilayo bavele befese sefuna ukuphatha umbuzo uphethe ba yazi wadala lento lena i-wifi ukhumbule njalo kumhlonishwa asenza amaqela lapha ngenzela ukuthi ethi mayefika azi ukuthi azodibana
nobani ongeke ukuthi uyambuza ngobhinqa engakwazi ukuphendula. Uyakhumbula kodwa mfowethu kwamashwe laphana uswenkubulele mtaka baba qinisile emnyakeni emdala. Hacishe bangibulala kwamasho, hacishe bangibulala kwamasho, ngakuyibonela umsala wami hostela kwamasho. Yewe mshala ngazi lutho Mina ngangazi ukuthi senginezitha hostela. Kodwa usizaphi babi igoli yazi mkhulu nathi Mike Njabulo igoli leli yithi lapha siliphethe kanje igoli bencoma abantu bebonge futhi bethi igoli lihlele ezandleni right mayihleke abafana ubujongo uhleli ezandleni right mayihleke labantu uma unomuntu othi ufuna ukubususa lapha hlala kwenye indawo abangalezi inyembezi ezokhalwa ke manje ukuthi wenzani yazi madoda yathi mayiswenkile mfokalanga ngithi mina hawu usuka madoda idlengezo madoda yathi hayi bhuti ngeke kuseyamabhisha lapha imangisawo swenka hayi Njabulo umculo wathina kabi nami ngithi mina isayakazile nje nakhona ngihlala ngithi ngaphatha hostel uma ukhipha imali lento uba mina ngiqala ukwazi ukuthi kuyabolthwa sengiphumile hostel ngazi contact uyibolt sihamba ngenyawo khangala ubona umuntu okhuluma ngemali engenayo ubone abantu bejaba bethu ngiyakhumbula mina ingakho manje umuntu ethi word of the day mchunike ngithi mina word of the day ithi lento okholwa kuyona i-force uyozofika kuyona Force uza kwenzela yini lento lelo manje ngiyibone lento kuthiwa amazosuku kuthiwa nje usipha amazosuku to advise acingwane yini mhlambe ofisa ukutshela abantu namhlanje ukuthi bazofa amazosuku angimele lento leyo iphile kumina kumele nje namhlanje uma ngabe ngifuna ukuthenga imoto ngiyithenge ngingacabangi ukuthi ngizofa because ngibhala umlando thina umuntu ofuna ukubhala incwadi yamabhinqa ingathengisa ubuthaphuthaphu ngoba uyothi mayibhala uyohleze ebhala isitolo esihehayo ngathi awusuka ngithina abafana ziphethe isikophu bafana hayi ziphethe isikophu bafana mfokalanga nange ebeleka nesikhwebu mfowethu hulula ngani yakwethu ufike kwezokala bafana bakithi angaze ngilala ikhohlela izinto eyikhipha mase ne-edita lesithi kancane ningayikhiphi madoda ngiyacela bafethu sengikhohlele kaningi kakhulu lolu celo hlale ukuze nami ngisoleke kwabahlayo mana uhlakani ngikhula ayisekuyisono uhlakani ngikhula hayi qaqa qingwane mana ngithi mfowethu wemukela amanzi ucingwane nogazo lwesimanga emabhincini naphinde futhi nenze into enhle nazwana nomfowenu uquality kwaba into enhle abafethu ngoba singancokola ukuncokola kodwa iqiniso fanele silikhulume nithathe ubhinqa kwenye level nabeka kwenye level futhi ebantwini abasebancane watholakala bebukela kakhulu kunina yabona uhambe wena ama robots sakuhlanya uhlanyela ko KFC asazodla imali wawukuphi waye actor ngayo yena wayengayidlo ohlala ngayo nje mfowini umshikilisi uyakhumbula sadlala ngale ngoma kalokhu njalo lapha neyithi le ngoma leyana waqala ngawo phela kunyanyisa ke lelo kunjalo ngamtshela lo wakithi amaphumulo lo kunjalo lo iphakathi lihle ngamtshela ukuthi mina unetalent elisimanga ukuthi kodwa linesikhwele amagama lawo engawotshena insizwa yakini olundi lokuthiwa ubani lo yakongubani umashelela ngathi mina italent elineskhwele uma uke wasebenza usefemini uthi ngeweekend uyestudio buye lokho inesikhwele lento ngoba idlozi lakhe alazi ikuphi kufanele le nathi yikho kwesayeka ucingwane wenze kahle ungumthanda kamuntu ayekumsebenzi mina nathi yikho kwesayeka nje ngase sikhwele leso ke ila ngishile nje ngathi hayi ngeke phela kusalunga hayibo ngaphi ngishile nje ngapho Eskom ngathi hayi ngelash break thiwe awusidansele ebona bayanyisa abantu abale leyo hayi cha cingwane ubhinqa ke thina sizalwe kubo mhlambe ke amakhamera afike egcineni nje kithi thina nje ubhinqa nje ubaba ibhinqa imali ibhinqa ishwabene mina ngibhinqa nje kwasesweni
Hayi ukuthi mhlawumbe into esifika kuyo namhlanje ngoba nakusekunama camera sisuka kude nobhinca. Manje ke njoba ababhemu labo kuthiwa bayeza la. Abeze bazi ukuthi thina azizalwanga koshize enipholweni. Thina sizalwe sazi ukuthi umfana kufuneka senge kuseni. Go cry upstairs. Okay. Thina sizalwe sazi ukuthi umfana kufuneka asenge. Ama PlayStation lawo esala. Oh yini leyo? Athi babulala ubujongo ke lapha. Yini umuntu abe uwinile utshela abantu wini athi uwini Madrid ama 20 TV. Uyabona ke. Yeah. Thina sazi ukuthi thina kufuneka uma umfana uhamba entabeni uyocupha izinyoni. Ucupha izinyoni hambe nobhukuda nibuye nishaye kuthiwa ziphi inkomo. Ngizohlwenta. Yazo lapha amehlo abomvu lapha amehlo ngaleso sikhathi nina benibe lokubhukuda inkomo ziphi inkomo. Thola ngenilale la. Thina ubhinca into vele esikhule siyazi vele la nje endaweni isport sethu ukugida ingoma isicathamia uphunyuka kanjani ke la egolike ngoba phela utholakala lophunyuka waphusuka lapho wangena e-studio futhi okwesibili isisoko esiningi usithole kubaba umnewethu umfowethu uThokozani Langa onamanje sasibambile endimeni yabona uphunyuke kanjani uzizwe kanjani uma uthola ubumukeleka ebhinceni loboyibona mntaka baba Cingwane leyo ndaba inde mhlawumbe ufuna sihlele usuku lonke ngoba phela mina akuyona ukushanje njengesoka ngoba into mawusola ndi condom lapha ebhantshini intombi yawushintsha khona ayigqoka ihambo ngcono yabona ufuna ukuthi uyicinezele ke doli iphinda iduze okay bayithi nje umlenze Lachiwe bafana Cingwane uyabona lento yokuphunyuka mina ngangayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyocula uMaskandi mina ngokwemfundiso nje yasekhaya ubaba usomnandi baba omncane kimi wayethi nje madoda hamba niyofunda isikole khona ingoma yakhe yayithi nifunde abantu abami nihlale ema-office nivula ama-aircon iyalo iningi laphana iphela uzaphupheka labantu ngineshola ikho ngoba uyayazi indima ukuthi inzima kanjani safunda sagogoda washo ukuthi ke lento ke uma kuthiwa iwubizo isuku iwubi uphuma e-university uquality uphuma hostel eduze ngiphuma ehostel eduze wathi Macingwana uthe unjabule ephuma evarsity wathola futhi umsebenzi ukuthi ebese ema-office la wacula ngobaba wakhe waba imanager le mina ngafika empilweni yakhe unjabule ngathi uyeke lo msebenzi lo uyeke phela yazi awunanga umuntu ongenisa umsebenzi yimi ngathi mina yimfuthe ngamphilezela ngemoto yamathi mina asame so resign eMpumalanga ngathi mina lento le ngemoto yami yazo culo ngambuza nathi nomculo ngambuza endlini sayidlini namhlanje khona egwala mina wenjabule yabona la endlini uthi uyabona mina yazi ngisebenza isidala nayi imoto esihamba ngayo saxofa iBM sami ngithi mina angisebenzi angifuni futhi yini sokuhlula wena ndoda ngoba usebantwini nje uphile ngayo lakho wathi unjabula indawo ngiyazi unamaqhinga kakhulu ndoda ngamncoma mcunda kuda kwathi ngo5 singavuswa uyanda stambense sama wafika resident wawuyeke nje umsebenzi bakhala belungu Cingwane ngabacela edimali wathi mina ucheck ingqondo ukuthi uright ngathi mina hayi lo muntu kade ikhuluma lento le bambukela le-counseling wawuyeka kube ngasebenzi counseling fast njengoba engasebenzi ke waba over kunalokho yana akade ekhona ngoba esasebenza begqokiswe icompany ngesonto ugqoka amadansa ngathi ngesonto sigqone ingodo udlalana manje usikhuluma imfihlo zethu ama-camera lawa bala ke yazi ngancokolisa umfowabo ngibafica bendaweni belokhwalithi ngoba bebevamise ukugitha ingoba lawo bahlukaniswa into obona bengaseswali nje 100% ngithi mina uyasebenza wena uquality kasebenza uyambona sonke kanjani yambona usubayisutha wena usubayisutha baqabala ngeteka wayikhola umfowabo lento awuyichaza quality nginamba ngayo ngichazelana lonto lento ngabo umculo wafika vashe ekhaya kuyingoma nge25 uthi edlule ke ekhaya manje makoti ayibemukele kahle ke mina ngiyazi ukuthi uzabantu ekhaya phela bafowethu ngoba besebenza umlungu mina ngingasebenzi asinake ngokufana umuntu osebenzayo mfowethu uhleze etshe focus
mina ekhaya ngashiya ukuthi awusiyabonga ulithengile irice nempuphu inyama iphi bese ngibheka ukuthi bese kumele ngiyothenga iskipha phela mina la umfowethu akafuna kusolwa ngithi umkhulu wafika wathi umfowethu ngimthobulela amandla ngisuke ngamandla Cingwane. Futhi kwazwela kambi-ke ngifake lokhu. Wathi angibuka umfowethu wathi mfowethu umqansa ngempela. Wena qathe umndeni kanti. Ubaba uthe mase late wayijulela lethu uthi yini ngempela unakho konke lokho kodwa akasebenzi uqinisile ikho. Ngase ngithi mina hayi ke angixolise ke mina. Lethu indaba. Ayikhani. Angixolise ke. Awasala ngiyibona. Kodwa ngizwe uhlezi unabo hlala nabo. Angeke ngakho uhlezi unayo ubusuku nemini ikhuluma amanga mina. Hey madoda unamanga lo muntu la. Kodwa yini iphendlekayo nawo ngafika mthatha mfowethu asivese sohlala sobela endlini egoli ungibone nawe ukuthi ngiyalala ngivuke ngihlale nawe imini yonke ungiphakela ini okay ubona nabona nakhula endlini ke manje ngiyahle ngithi mangihlale ethoni 2 weeks awusala lapha endlini ubona ikhona into ozokuyibona la endlini wena aze bonele ukuthi usakhululeka nani mfowethu lapho usulungisa isimo samacingwane hawu mina ngihlala nomfowethu ngafuna ukuhlala namuntu endlini ngithi ngifuna ukuhlala wedwa ngifuna ngoba kuyenza kuseni ngivuke ngifuna uyithulela mina kumele ngixoxe phansi nomuntu ngoba ngifuna ukubhula lolula umisa ngomuntu kwena umfuna vele we hayi awuyezwa ke uyaqhubeka kodwa ukeda lapho ngokubiyela ukuthi Bravo P khona lento ukuthi yabona uma usebenza yebo ekhaya ngiyeniwe about 3 khona kwasebenza wena noma nawe uya ngiyasebenza mana Bravo P cha nkonzi yami lapha kuthiwa uselebhinqa mina ngizothi ke uyibhinqa ke wena ngiyabonga mfowethu lapha ngibone kutrenda nje kuthiwa hayi lo ngeke simvotele washa wacima ngasilebhinqa laba benza ukuthi bese bethe egcineni yazi bebefunani ke hayi wena uyibhinqa bafana hayi befuna ukuthi athinte la ukuthi kodwa wakithi lo ngoba sitshekeliwe bo ngoba phela nomphalo usidakeliwe kahle hlo ba ofremba khona uBravo P mase bezuzodwa nje ngoba uyigazi la ngakithi hawu uthini manje ngenquthu awufuna impilo lo ogijima wakho osomezi kodwa ngizothi mina wemacingwane le nto leyo igama lakho mangabe uvela kwi-TV banana ku TV ukhonza abantu abaningi angisho ukuthi akalona noma yilona kodwa naye uBravo P uzodibana nabanye abantu abangaphila impilo esiphilayo singamxekela ukuthi uphilelana lanto kaphila namabhinqa kuphela lokho nje akakwenzayo igama liqala likhuphuka uyaphila nabantu bongayitshethi uphila nabo kodwa kumele ungabakhohlwa abantu abakubeka lapho ukuthi mina njalo ngila ngikhona yilabo abantu ngoba ngesikhathi kumoncuka ngaphansi ushona phansi iyodwa into eqala phezulu yephantsi yithuna kuphela njengoba nje qale kuthina singamabhinqa samkhulisa indlela eqala phansi yephezulu sizothetshela lensizwa ngoba iphuthume airport yabona isizwe yakhohlwa lufanele ihambe ngendlela uyas-enjoy ngiyajabula ngoba abafana ngihlezi ngibabuka manje yini mina njalo uma ngiqhamuka kumele abantu bahleke kanti angiyeni madoda okay ngisacela ukubiza le ngoma bobhuti bese ngihamba naso ngifuna ukuthi ihaya intombi emhlophe ihaya intombi emhlophe ithi ihaya intombi emhlophe ihaya intombi emhlophe ithi emhlophe bathi fananela noma liphu ithi noma lisho ithi thathi sidwa ithi uhamba uyoka ithi uganele ngakithi ithi ahlubaka engakafu baka ithi haya intombi emhlophe intombi bafethu isazobonana kakhulu bafethu ngiyabonga bengithi uthi uzongiphithi hawo cha mana leli waligcoba umuthi leli ufuna uyawuthezela ngcompela leli manje inkinga wena uyazi ukuthi umoshephi la lo muthi lo buzosebenza uma mina ngibuya kubaba ushalazile lapha owawinisa umuntu ebhosha ngiyagcoba mfana mnandi ithawula ke inkinga wena usuke wena wadlela besuthu lapha wadlela besuthu
manje leli thawula Ngolibeka nje. uyalindela Ngolibeka emsamo ke. Uyalindela ukuthi uyigqoka. Anginakenga. Yeah. Cha ngiyabonga kakhulu Kodwa ke mama akusondela insizwa lapha ke ibhizinisi singakangeni. Qobezi. Liphathi kahle insizwa zeqobezi bafuthi. Ngoba sengihamba nje iqobezi ibe right. Lapha airport bazokwazi lokuthiwa yini. Where's my camera? Oh. Uyadelela. Uzana amangemo. Weculu wenzani? Uzana amanceku la. Ngiyakuzwa. Gothana ukhiye wakhe. Ngiyakuzwa. Yabona. Uyadelela lo mbhemu. Wensizwa kuzana amangemo la. Gothana Sakethi sinoholanghan isonke zethu ezawo nezelwa. Ngiyakuzwa. Ngafana sinamba mava kanje. Awuyithi ulunditha amahlabathi awena. Ingathi esenenhliziyo. Ezempompe igazi esiyabuso bohlungu. Ingathi esenenhliziyo. Ezempompe igazi siyabuso bohlungu. Nathi esenenhliziyo. Siyabuso bohlungu. Nathi esenenhliziyo. Ezimpompiga wawuphi Hey thilanga kithi sinsizwa esingumqanza esingumqanza thilanga kithi sinsizwa esingumqanza thilanga kithi sinsizwa esingumqanza khola imbongo esingumqanza Idulundi lomntwana. Kothita man. Ethusa. Miye, my child. Akudavana yabona bakushwabanisa kamnandi yabona nemhlathi eqaphela amakati lapha. Unokaso loyisimanga yaqala ubona umuntu owaqoshwa emsebenzini waqoqoka njengawe. Uqoshiswa uquality yabona mawulele lapha ungafika uthela ubisi ikati endle ukuthi ikati liyafunza ubisi. Mangabe lengasiboni isitsha sekati ungathela lapha ngoba ungelichithe ubisi. No balance. Uyangihlaziya kahle. Kungazweli la. Ukujanda nje. Kungakubi emehlazi umculo ngoba uyabona ngoba ngoba ngifike nawe ungithathile wathi asizelana. Uthe masingena umcunto oqala ebheka umuntu akukhona ukuthi muhle kanganani. Ubheka ipoint lokuthi labafana wabe clean kangaka ngizobadla ngani. Uyabona uhleli kuloko uyazi ukuthi ngoba nje edumbile ebusweni. Bese ngamgcoba thina ngalokho. Kodwa ngeke siphawule lokho. Ukuthi ichune lakithi emakhaya ugodolo uyibambele ngeayina. Ngeke thina sikhulume lokho ngoba thina la igwe safaka umthetho pha emeetingini. Madoda sikhuluma indaba zabantu. Khona race. Kodwa mawukhona uthetha indaba umuntu nivula ivolume kakhulu. Kodwa kasikho lapho nje sengathi mina umphathi wohlelo sihlele inswala zakithi emakhaya ezithanda into enhle siyenzayo futhi enesuku ukuthi ifike la esikhona futhi ziyabuthanda ubujongo kakhulu. Lutho hayi bafuna ukufika la nikhona. Bayimele iqembu. Ababa independent. Nawo bathi bayibo. Hayi So bayibhinqa. Point 2. Version 1 version 2. Cha, ngomphathi wohlelo awubathule ngizwe. Ngizwe awuzuba nekhoma mabathule bethuleke. Quellas. Hello boys. Quellas egawe ethanda sexy. How. Ukhulume ngesex ngoba wena usugijimele la. Ubani ukhulume ngesex. Handbrake. Akwela no. Amakhwela. Quellas. Kwela. Quellas. Yeah. Hi guys. Sawubona. Ninjani? Siyaphila njani? Finally I meet you ngikhathele ubhuti. Hayibo Quellas. Ngithi kanti obani amakhwellas? I need to meet them. Yeah. Ngiyajabula kakhulu sinifikile la kwiBhinqa Nation. Ngicela ni-introduce abanganazi. Yeah, sithanda ukubingelela wonke umuntu obukayo njengamanje. Thina singamaqwela. Wela. Mina personally ngulakhabra ulaqhasha. Hayibo, lo wasidumo. Yeah. Lo musho. Mana lo shono ebaseli kwelethu wayifa le nduku nje. Hello, lo laqhasha kodwa phasa le nduku
yakwa-Dobbs yabo hayi lo phathele nduku le yokushaya abantu. Awuzwa la qhasha uhamba nomabulala nawe kwaMaqwela. Mabulala lelo gama awulazi. Mabulala. Ubulala umuntu ngesente ngingabi indaba Ngwane vulgar. Yes, tell us more about you guys. Ukuthi nisimese kanjani? You do music, you do? Yeah, but thina vethu si group, South African group, the African trap music into sipushayo sipusha African trap music ukurapper olimi lakho lasekhaya sipusha kakhulu ukurapper ngesiZulu. IsiZulu into ehamba phambili kuthina. We really changed the game yabo in terms of like kuba ama-artist after like Java, the world Java abantu ade becula ngesiZulu. Yeah. But for the first time we are seeing like abantu abancane in terms of age. Exactly. Bathanda isiZulu abaqoka Omega aba-referencer mes rap we always referencing like umqumeni kanjalo so Okay ubhuti lo hayi madoda bakhona abantu katika niyaphika madoda sesenibhula isihlangu senkunzi hayi bafana senibhula inkunzi iba ine rock engishilo la because ngithe mina mes rap kufana nawe mocula referencing siya reference igama eli reference ngithini ngesiZulu uma ngabe uthi umqumeni ubuye isithombe sikamqumeni bese ngibuka umuntu okhuluma umqumeni amathemba ihamathembani hayibalela amathemba ibova umuthi angakinga photo hayi ushasu invader enkulumeni nekhuluma uinvade uqambukela ngoba senga ilento Yeah, because I think bebezama ukusho ukuthi when they do umsebenzi wabo ba refer ukuthi okay no but umqumeni lokho sikwala bakhona abanye abantu lokho sikwala bakhona abantu lokho sikwala bakhethe bakani bakhombele bayibhulela nje abangaphula khona babone lababona khona kodwa hayi kophuti hawu No, but they're saying as in role models, so they're not allowed to say that. Akuyo. No. Okay, so like nina njengengqwele zobhinqa nithi abanye abantu izingqwele ungabathatha uzobaqhwakelisa lapha nami ngihalanga okay khuluma nje njengobhuti kuthini mina ngiyona human being angiyona human being Already human being. Hayi mina even nasemndenini wakithi ngisowunja bolo sikhona simobiyela sibaningi kunobaba awuqinisile phela awuhlukile hayi thatha location lalela mkhulu yazo lapha kithi inkosi yakithi ubiyala ama position obuduna nani yonke into ubiyala kodwa uma ufuna awusho ukuthi ngiyakwabiyela enduneni muye ekhaya kithi awusho uthi ngiyakwabiyela nezinto zakhe angiyona human being angiyena umuntu untu mina you are a different person bayazi umchunu ndoda kodwa Wait, you're extraterrestrial. Yes. You're not from here. You're not human. Yeah, not from me. khuluma yabona washo inkinhlelo angithanda ukuphazamisa ubujongo imithetho yobujongo ayikuvumela ukuthi ngathiwa ube semgqumeni yebudlala intombi yakho ikhulelwe mkhulu intombi yakho ikhulelwe iyakuthatha ihamba niye studio kwi-photoshoot ufike uguqa ngento licebulisa umthetho wobujongo abuvumi ngakuvala lokho yakwala lokho umthetho wobujongo abuvumi ukukhuluma nami nisamabhombastic word cha ukuthi amana usho uthini umqumeli phathe no hayi lona asakushulwa la olusanda nje gcina abafethu osimiselo mani bakhuphula into bedawa ngawo mhlambe lokho nje cebe kulungise lokho akwazi ukuthi abantu abayikhuphula wona akwazi ukuthi igama lenkunzi umuntu okhinaye bonto njalo lokuthiwa lokunjani yona ehlanu i-weekend shalo ngicabanga ukuthi bafowethu sajaba ukuhlangana nani thina senza umsebenzi odila nento yesisangakithi siphila sisenza umsebenzi ngamaskandi sajaba ukudibana nani nani nokunibona mhlawumbe besazethula ngakapheleli kodwa nje ukuthi quality isokunaso mngani wami kodwa ke izofuna beqaphele nabo phela indaba mabeyithula bengayithuli ngobhuti nathi esakhula sibukela kubo abayithule nje kahle abanasi nina abangithathi notice angithi ubhinga babuqale ngoFebruary ngoba kuMarch manje owathi ubhinga omega wawuza kwento le manini kumanje nje abaqhubeke beyithule noma ephethe into kaDobbs nje akayicosha ngaphansi ngicosha ngaphansi mana ngibone uba ngayibona ngomthandeni
Okay. Induku le Alright, kaDobbs. lapho. Umuntu engimaziyo oyinxusa la kaDobbs kakhulu. Nami sengi part of lo mndeni lo kaDobbs ngoba ngibona ngiphethe le Induku. Uyinxusa lapha wena-ke le mbatata mina mkhulu ngiyanezwa ithuba lokukhuluma mina ngi-ambassador mfowethu hayi ama-local brand ngi-ambassador yabona la ngifake isikipha sebhogart lesi sikipha sebhogart ngi-ambassador yakhona siwu-2.6 lesi sikipha lesi ngi-ambassador yakhona ayikho into yakabhogart ofica sonyaweni ethi 2000 yonke 4000 yaphezulu awuqaqa ijakhethi mfethu sifuna ukukhululeka hayi ngikhululekile Navade epapasa ngithi. Epapasa ngithi Cingwane yimi ambassador sepapasa. yayiwa Egledi papas egledi. Awuyazi papasa? The restaurant papas. ayekekhola yikho into engekho bafethu nibafuyile lawo bantu sibaxoshayo Cha epapasa iambassador eBogatu Quality. ngi-ambassador yakhona ngokuphelele bengadingi i-ambassador waviyala ngase ngicishe khona hayi ngikhululekile umbona phela uquality Epapasa la uthi khona ama-update. Wonke umuntu ofaka update la igoli uthenge epapasa. njalo wena thatha ikhadi lakho nefoni yakho wadelete ama-incoming messages ubona imali esiyishoda nje wena mangabuye uyafika ngekhadi lakho bese delete le message fast le nethi sekuphuma imali engakithi abuyathi nizimpatha aniyibuki istatement Ayakulula Cingwane ngoba kunesikole nje. Ushilo uthi gcina seqaleni ukuthi mhlambe ke umuntu wafunda kuphi nakuphi. Kodwa akakulula ukuthi ngingakuboni lokho. okay back asinike to udadewethu lapha Quelas, amaqolasi lawa ke sasika ngcono nje na uthi nalezi Obani abantu laba? nalamabhloko lawa angangomlomo Obani labantu laba? Oba. Yes. Tell us more about your music, ne? Yeah, mfethu amaqwela yabo nje mfethu. Tina, we are more of like hip hop people, abantu obhuti abangaba consider as amaniga yabo, abantu abagqoka amabhuluku amakhulu, screw. Oh, screw. So thina yabo sikhule sikuleyo nto leyo kakhulu. So But- Model C vibes, okay? Private school vibes. Thank you. Yes. Yabo. So yeah. Awukuyeke. ngiyaqala mina nqa ukubona ukuthi ibhayile lezangoma lelihengwa emakhemisi le Decimate ulishintsho lenza ijacket amaqola adelela kakhulu bafana wethu sasidelele Cameraman. Ingeza. Awuyiveze kahle lapho uzume la. nje amagalela amanga Ayaphenduka ushaye futhi ibe blue ibemhlophe. Ayiphenduka. Angeke ngize kuzoshonile. Ngcono ungayiphenduli. thokoza gogo thokoza Bitso. Yeah, ayikulungile madodana ngoba nani nikhona emphakathini ngiyacela abafowethu abebengaka notice amaqola bakhona abafowethu bafikile yikho phela siscroll bese Siyaliphendula. manje ushote lapha abantu balekushaya bakugoqa ngenkulu Bekuphose phezulu. Bese bayakhohlwa. Bese bayakhohlwa bakuphose phezulu. okay una stress manini-ke amaqola lapha Pinky dila nawo into engifuna ukuyibuza la ngize bethi balandela osijava mhlambe noBhekuzulu kanje ngomsebenzi wabo Obhuti nala. which is fine yes uthe bagxila kakhulu esizulwini mina ngokwazi kwami ngifuna ukubuza ukuthi ingoba uBhekuzulu isikisa ngasazi inhlobo ujava ungcono ungcono uyasizwa noma engakwazi ukuthi ufana nombokazi lo obuzwe eMelika ngesingisi bese phendula ngesizulu okay. uyasizwa siza inkinga ukusiphindisele emuva yabo So nina communicate kanjani? But ngikhuluma nabo ngesiZulu, right? Unjani? mana ke uthi baba bacula ngoba besithanda isiZulu noma ngoba abana choice ikakhulukazi uBhekuzulu isound lesiyabafethu Ngasho ukuthi ngoba ulimi lakithi sonke sikhule ngazo so kuyinto ukuthi umela abantu bangakini nawe mawucula ngolimi lakho futhi nalento ukuthi sicule ngesingisi sayizama nathi sabona ukuthi kuyinto ukuthi Ulelwane ngesingisi. Ukuthi it's too common now. It doesn't have angithi anything phela- unique about it.
Yeah, injalo ngoba futhi nabantu esuke sibuyela kubo labo ama rapper Nasty C Aries bonke labo abantu bacula ngesingisi. Nawo banawo uNasty nje umZulu but ucula ngesingisi and into eyamsebenzela le ukuthi avele adume vele naye. So manje mase kufika ko Big Zulu singasho ukuthi kuyinto ukuthi vele iyo nayo into yabasebenzela ukuthi yazini mabecula ngolimi la kubo. Bazi ukuthi abantu bangakubo bebazwe kangcono and futhi bekwazi ukuthi bebaseke kakhulu. Yeah. Which is very understandable ngoba vele phela isiZulu is very powerful nokuthi even internationally isiZulu is more known than the other languages. Please don't fight me, but that's the truth. Yes. Bafowethu akeni zethule ngoba ula Capra sibonile kakhulu masibuka la online izinto zikhona online. Ukhiphe ialbum ebizwa kuthiwa iBully noma iBallon d'Or angazi kanjalo. Mr. Bull. Okay. Into engiyithandile lapha Mr. Bully ukhiphe ialbum kwaphinde kwavela isigaba la ekhuluma ngeBallon d'Or which is not familiar to the young people. And the Ballon d'Or is an ultimate trophy. Ukuyona efiswa ukuzuza noma inguphi umdlali webhola emhlabeni jikelele. And bambalwa abantu abazuza iBallon d'Or. For an example, lemona nje eMiami lapha ulokhujana uMessi kade hambise iBallon d'Or yakhe, one of them eyoyithula kwi-academy yakhona, which was very powerful. Young people, kids in the academy, some of them, they were in tears because it's part of the lesson and it's part of the ultimate achievement as a player. Okay. It is even above winning the World Cup because winning the World Cup is for everyone. That's why sometimes Ballon d'Or winner can be judged by performance. Okay. Maybe if your team, no matter your country, won the World Cup, one of them will be considered to win a Ballon d'Or. Awusichazele ngealbum yakho mfowethu phinde futhi usichazele nomsebenzi niwenzayo ngoba ukhona futhi omunye ozokhipha ngapha bese ngizwa ukuthi laba bakhipha nini laba ngoba bayahlekisa osomahlaya laba ngicela ukukhuluma nani baculi. And just to add nginizwile ngikhuluma about tonight as well. Thina invite namhlanje ebusuku ngoba bane listening session. Yes. Namhlanje. Injalo ejiki namhlanje listening session izobe ise Hyde Park. Album yaphuma namhlanje ebusuku. Nje. Zasha saphaka. Manje yini ngangena ngemessage kimethi injabulo la you are cordially invited to a listening session. Yebo bese mana bethu chaza ngealbum yakho ehamba phambili njengamanje South Africa ngapha bese uchaza with your up and coming album that will be on air tomorrow by 12 o'clock. Izobe all media platform futhi nisebenza nayiphi company mangikhona icompany nisebenza nayo bonke abantu. Yebo album yami isiphumile sabalele yonke indawo einkundleni zokuxhumana igama layo Mr. Bully ngesiZulu isiqhaga. I-album nje ekhuluma impilo yami from ukusuka eThekwini ngiye eDandi ngize eGoli yonke nje into engiyenzile empilweni kuyatholakala konke lapho isiZulu predominantly isiZulu. Yabo rapper ngesiZulu so yeah uyatholakala uNasty C lapha Aries umqobiyazo ubhuti omdala ongesekile naye. So yeah siyabonga kakhulu support. Yeah. Any music videos coming up? Video coming up as a vixen. No ba vixen. Uyazi hip hop kuyathiwa phela ngeke ube. Wow. But yeah. The music video with Aries is out. Music video for Salakanje is out. Music video for Emma Wayne is out. Ngiphethe inkabe yami actor kwiGomora uCK actor lapha kwi music video. Please check it out. Yeah, kabe yami ayijalo njobe seshilo mfowethu eyami yaphuma namhlanje ebusuku enjalo phethe hayi maneni madoda. Akwazi unjabulo noquality bakhipha ngelanga elilodwa. Hayi akwazi uquality nonjabulo bakhipha ngelanga elilodwa. Isiphumile yami isiphumile enyanga edlule. Mina ngiyathi manje hamba phambili hamba phambili mfana. Nina namba phambili ngokuhlekisa. Mina sengimangele ukuthi ilanga elilodwa nikhipha into eyodwa. Hayi sengimangele. Yenzeka. Guys, wabesasho iyaphuma yami namhlanje ebusuku ngiphethe
i-OG laphana uSjava Yini ngiphethe igama layo? Sorry. igama layo noSani Okay. ngiphethe ubabushwi ngiphethe uSjava ubaba olahlile lapho kuSjava. lahleka no OG nabe acha Ah, that's the original G. Yini nikhulume sakunenza ledlisango nibafana? Hayi. Nithonyeni yafana. umoya uphansi Khona la sekuze ithango. Kusem. Hayi. or Ngicela ubayeke. Yini? lento ekuthiwa i-or yabo esizamukile untunja Usubamba i-network. Manini ke athina ama plans enu yiphi company nikuyona athina ama plans enu going international because umhlaba mkhulu kakhulu sinidinga ukunibona emhlabeni nonke jikelele ngoba you are a very good young people doing good music. Hayi alright. qinisele or ikampani esifana nayo njengamanje u-Africori kodwa abakwenza kusikhiphela umusic kuphela siyimele njengamanje asikho signed music wethu wonke siyawu-owna music wethu wonke ubelonga kuthina Are you owning your masters? we own our masters akwazi uzuleyo mbuzo uthathaphi but yeah we own like everything thina like yabo that's how we were able to ukushintsha igame yabo abantu previously before thina bebesayina berojwa amalabel Mbona u-MT ekhala nje kusami yakhe. Hayi lo ukhaliswa utshwala nama drugs lengane zomlotha bese ihamba iyozela stage kanje ningayenzi lento abafana bami ngiyakutshela yabona le ngane yacula kahle icula ngoPeretus ese fresh nje hayi ngoba sewugogoba nje kodwa into yenzekile lapha angiyithandi impela le ngane yangani Peltus yabo ewacula kamnandi lamfana enokukhombisa ukuba ifuture yabo waba istar emfana kwalokho simbona lengane thiwa khona umlotho emfana kwalokho yabona kaningane besiyosela phambi kwabantu Ayibonile la video, it was sad. It was very sad. hayi le video uhlala enjalo nje kwamanje ukhona ugodancike kulona lapha khona akwazi ukuyimela Bese ngena live, eshaya live enjalo. what is the future guys and then how do you take turning laba obhuti benu usisi quality nomkhaba ngapha nombhuti lo bathi nina cha bayabonga nje ukuthi nisondele emabhinceni ndaba nigqoke no brain uthi nje angazi ukuthi kwenzakalani basho njalo awulungile igama lokuthi siyabonga besondela emabhinceni asikaze sibone asikabonga mina ngicabanga ngiyahlonipha uyasport kodwa futhi ungangiqambeli futhi angaze ngibonge ngilokhu ngifile lokhu ngichiliza izandla uDuma abafo nje bengakhuluma ngama-album azayo nanathi kahlangano ahlangane after tears lenzwa later nginankinga ukubonga angabo ngisazobonga mina bona ngicabanga ukuthi mhlambe leli khehle lihlala ngasemnyango leliphulula isithwephu ma ushaya iphuzu lokuthi wayitholela la amuyixabulela nje emzini yabantu quality cha madoda khona ukuthi angani noma ningamabhenca noma safisa uba mabhenca noma negama lishiyo nithe nini ngamabhenga mabhenga usuke laphi lokho yeah and yabo before nje obhuti beze besishaya nge-red card sikwazi sichaze kabanzi ngempela sife kanjani lapho thina sabantu abakhule around like emakhaya mina ngikhulele enkandla yabo kakhulu empilweni yami na ubhuti wami lo so ubhuti begazi so sikhulele like around the same environment siyenzile yonke into mhlawumbe ngaphandle kokuqhatha siqhatha ngake sina sifike ngimzobhuti ekhuluma ngokucupha sacupha yabo sethe ukupha yeah manje uyacupha ngapha kodwa awazi uqhathwe yabo angizi sesishintshile izimo mazuye emakhaya manje uzofica abafana besaqhatha nephaphu lidlele ebhodweni manje uzofica abafana besaqhatha Yini ukuthatha nokuphunga? indlela isithathile namhlanje kuseni I'm so lost. ulwesini yasibeka namhlanje lapha estudio safika sifica nabafowethu siyabonga umsebenzi wabafowethu athi uNkulunkulu anisiza mbusiseke uye phambili engathi ngingaphambili konke umchunu wababuza mhlawumbe imibuzo ethinta imisebenzi yabo uright lapho uright kakhulu sinemisebenzi amasikantini esiyenzayo kodwa ngoba la sizele ukuzophendula lokho okukhulunywayo azile ukuzopromote ukuthi ngoba ngidibene nebandla leli eliku hip hop engathi hip hop ingagcina iwazi lumsebenzi wami because thina asibuzwa ngemisebenzi yethu
thina selekelela abafowethu ukuthi akuphusheke umsebenzi wabo thina awuyiphushekela umsebenzi wabo awuphushekele ngoba sibazi labantu sebaqala abantu laba nawe siyakwazi ngoba uthi ukuthulisa amandi bafowethu basila thina siyesaba sithe nanto singabajwayele singabazi kodwa ngoba sithe nami madoda lapha semukeleni sifile ukuthi feel at home kodwa manje madoda asinazi. Okay, but wait. Ngicela ngiphendule lento yisho ukuthi nayenza ini? Fike kanjani? Lento nje uqupha, yes. Uqhatha nokuqupha, yes. What's that? Safanele igama lamabhengu mina. Yini amabhengu? Yini ukuchaza ngezingisi? Khona abantu abangazi njengami ngoba. Ukube ke ngamjele igama baligcina nje ngoba into yosibulala lomfizwa ukuthi khona umuntu oseyibhinga ngamabhini amabhinga kuphi. Lelo gama aliphe namhlanje bafowethu lelo gama ethi ibhinga madoda ibhinga nje ayikho into ethi amabhinga. Ngeke lize liphele ngoba angaqhazi nokuthi yabo yini naba igama lisidelelayo lize exist yabo lize exist al exist liya exist akothethe enkani awuphendula lapho yini ibhinga cha uthi ngichaze ukuze sifike ukuthi yebo yabona ukuthi no umlade hayi ngeke madoda amabhengu okay mkhulu okay fodla mkhulu emachaza ubhuti ngalo mfowethu uthe bona basebenza futhi base bancane kunoBig Zulu noSjava uyazi oBig Zulu befike bephile nathi kanje sibandla amabhengu abalisebenzisanga igama elithi uPhuzwa akafuna ukuthi uyelokho ebiza ngebhingi kodwa ubebona abantu kodwa swathi uyinkabi zezo ngenxa ukuthi thina sibandla la ngale ezantsi wonke abiyami nazi lezi inkabi sefile inkabi zasoloni madresokile sacima leli gama ukuthi inkabi umuntu obulala abantu inkabi igenge basonga semesithuthe futhi manje ukuthi sesemukele inkabi sengamabhinga futhi manje madibhinga likho madoda emhlabeni yabo thina akusiyo into esisho asifune kwamukelwa mhlamba asifune asifuna ukuthi kube khona umuntu oshintshayo la kakhona akakho uzoshintsha vele yeah exactly so cha lo ukuthi thandeshelwe wena ungathi amanzi awekho lapha kunini ufike lophuswa lapho but ngiphuza amanzi ngicela ukuhlonipha nje but njengoba ngisho ukuthi hayi mhlambe sizama ukushintsha igama lamafile as asifuna ukwamukela siyakwamukela mfowethu njengoba uthi namhlanje uyarelease nje ubafo release namhlanje siyanamukela bafowethu yabo kodwa na into esifuna kuyilungisa sifuna leli gama hayi asisho leyo yena yemayifuna isikole akasondela umfana simnika ama test ewaphasi ubani lo uJava lona onifundisa ingqokudoti kanje ngoba ayangifuna qamango lo nilizwe uJava ngento manje ngibona umntana uhleli nje ngibona umuntu right ngokucula abhede ngokugqoka bone madoda hayi wena ebobona umdlalo uJava yena into ozokuyenza ukuthi uJava uma ifonole uright umkhulu ebobona umdlalo uJava uyanciphisa ugodo la bangazi inkinga yabo baphinde bagqoka ama push in namasokisi wakwezwa abtenje lo nto ayikho lento madoda ngisho noJava akaganda kayenza lento le madoda Okay. Yabo ingakosingona amabhingi ngokosibala umkhulu awungasazi yazi mina sisi ubheko siyahlekishwa lapha mina nginento kunefeziya lokho engeke ngadibana zokusho angifuna ubhaqa umuntu mina sibe zihle ithombeni Live mase sidibana live umuntu engabe saba muhle abafowethu mhlambe ukuthi umculo bengalaleli yabo ukuthi angikho kakhulu emculweni lo hip hop kunento engathi dibana nazo zizinhle Instagram zizinhle TikTok ngayishela zasasandana mase kumele sidibana nje face to face umuntu engabi muhle abafowethu abaphume kulento ukuthi khonto abazofika naye nje mhlawumbe bazoba mnandi endlebeni masibabona live futhi akufani naye wena ucula kahle kanje ngenxa lobu bhinga loba bafuna ukubenza ubhinga abuzobulala igenge buyiqede nyandoda no but bazoyiqala into yabo angeke izoba ne following yakhe hayi nokuthi sisazoyiqalisa iqaliwe vele idla abantu kuma kule nje okay isiqalile abantu nje yabo
late. Manini abashayile nemiqonyana yabo lapha thoya nithi amaqola awusale emlandweni lobu ubani ongicabangisa ukuthi nikhulume ngo-Q. Kabi. Ibuya lento ibuya ku Dr Pepper, omunye umuntu owasiza naye ukuthi sifike la kule industry ye hip hop u DJ. So sathi simahlangana naye vele wayekhuluma ngayo lento yokuqwela, do you qwelitha mayekhuluma esho dawa kwakuyilingo yabo kanye nezinkabi zakhe naye. So mahlangana naye nathi ukuba around yena sayifunda from yena lento yokuqwela hlahlu so khulunywa kanje manje. And kwaba yilento ukuthi ke kwagcina iduma ngathi. Or is a new lingua that replaced Italy? Ngayisho kanjalo. But it's in its own Phela category. uyacabanga kodwa ukuthi ebona amajongo lawa yamabili uma ngathiwa siyawasayina abuya ngapha ebhinceni Eqhubeke nokucula umculo wawo. umculo wawo uba follow ngale gonde ikhanda Because ethi kuba right la ngishisho alikho nje ibhizi enamagrades alikho ibhizi enamagrades ngiyaphala asephumile style cha lawa amakhathi awekho le ikhathi Mina Jabulo Lawa siyawazi, ngasho Jabulo ngathi mina la Le ikhathi. njoba sihleli siba u4 kanje akulahleka ifoni la obani bazokhuthuzwa. yes Ngicela mina. abazosolo Okay, ama suspects aphi ke la? 2. Ikini ifoni nizoyikhipha nabafana babili nani baza abantu. Nisazokhupha mabili. Yabona ne invite. ayila khotholana ebona abafethu quality yabo lawa amajongo ke lawa amajongo phela ke lawa inkinga nje ukuthi Invite lento. afuna nje Yabona umkhe. then yabo ensina into esifuna boys asifuna ukuthi sivalelwe ngaphandle masibekwe ku sideline kuzami mina uma ngithi madoda kunde ikhanda yeah Awubuzi. lokhu kwamukela Awubuzi Yes. ngubani. ngithi njengamanje sepapazi sodla ama meselizer sonke uyasho awubuze ungabe sabuza qhubeka nomculo lo wenza usiyawuthanda kodwa umthetho obujongo cha uvuma ukuthi uhambe uyothungisa ihair lezangoma ngitsusa kulezi ingezo Okay, leli hiya leli. Awuvumi lo mdongo lo. Endlini zakudala, emakhaya endlini zakudala. Bengaba yicurtains leli. uyabona Udla icurtains zensizweni. yeah le umthetho obujongo lo Yabona umculo ngifonela nizohlangana namanye amabhinqa. Ngabona amanye amabhinqa wakho. Ngidelele kakhulu umculo. Ngidelele kakhulu. ay guys hlapha ngachazanga kahle Undize phathi ngamabhinqa ngathi mina mhlambi Amane uzoyifa imali lo baba ifuture egcineni osuku. ngeke bebe future abantu. kabona Ngiyatshela. Akuwona nje amabhinga president of the Binga Nation. ashi office Ubani so imali ngaleli gaba. Hey, uwena ke mawukhipha i-office usakhipha i-office kumchuma hey. i-office lonke siqala into entsha ngeke isavimbeka yabo thina nje sikudinga ukuthi sisupport nakhona yini nakhona isupport hayi usiyadinga siyacela cha mina uyabona ukube mhlambe ke ngihleke leso sihlalo ngabe sengibuzile umbuzo othi madoda ni promoter ini eSouth Africa thina njengoba thina uJabulo no quality ba promoter abafana abancane abafunda ezikole ukuthi bebe clean esikoleni 2 befunde isikole bephase beuniversity bengathi kusasa bafuna ukuyeka izikole befana noJabulo no quality uyazi umfana khona ukuyimela mina ngathi ke mhlawumbe nina ni promoter ini njengoba namabhinga nje okay ngizoqala mina ngisho nje okuncane mina into engipromotayo ukuthi abafowethu bengalahla usiko yabo as much as uyiniga uthanda Lil Wayne Drake ulalela umculo waphesheya ungakhohlwa ukuthi uba ungakhohlwa ukuthi obhuti bakabadala baqoka kanjani kumele ushise impepho kumele wenzeni yabo iyouth sometimes iyalahleka gcina isiphenduka abanye abantu abangabona isiZulu bengasilandeli so you take them back to the roots you remind them they Yabona futhi mina ngiyakuzwa uyichaza kahle impela kodwa manje mina nguquality ngokubuka nje ngubabiyela kula nina niyathemba ngomculo wenu ukuthi uzongena ebantwini kodwa manje ngokubuka ukuthi umhlaba utshekele emabhinceni nithi asibambe ngengezo ngapha sibambe ngomculo ngapha uma ngathi uthi wona angeke ulikhohle usiko usowa inkandla yini umnjonjo
Yabo isiZulu angisazi zonke mina bese Yabona Ima hayi bo Ima dog yabona la ngiyacala madoda lawo. Yabona madoda la. Iba put isiZulu izulu mele ngisazelephi if Ima ngicela ukuthi ngicela ngiqede ukukhuluma izulu lo mjonjo lo mele ngiwazelephi if abazali bami basipanile hard ukuthi mina ngiyofunda esikoleni samandiya ngikhulele eThekwini wazi ngesiko ubukhulele eMandiya angithi ngifuna ungalahla isiko Uzuma kanjani ukukhona manje? isiko zowazeka kanjani hayi isiko zowazeka kanjani in the future if mina angilifundi manje true nina Uzofunda kanjani unithe ufika Wena, kubantu abafundisiko ukhande ukhande yakhe into wena ngabe usabonisa ukufunda ukhande yakhe into kodwa manje. Inkinga yenu niyayilwisa lento. Thina into esizama ukuyenza. Isirank vele Bani angithi nithi niyamabhinqa ngithi. yeah Ngiyafisa Ngisho siwe ayithi sithi siwe. Mutho sithi kulungile angithi into esizama ukuyenza sinomfowethu ngoba sisho ukuthi silandela ngeke ngisho futhi silandela lokhuzaneni ecathulweni zenu into esizama ukuyenza encourage sikhuthaze abantu ukuthi ngoba bakhona abantu abanilalelayo nani emculweni wenu kodwa manje abekho sho ukuthi bawamukelelile ukuthi kahlahle bezolukhuza begqoke lengezo begqokise njengani exactly ukuthi bebe yamabhinqa anginankinga nkosi yami yakuzwa phathi kodwa mina ngibuza ivision yenu yabo ubafo ngale wathi yena ivision yakhe Uthe ukushisa impepho nyamnuswanga basathi uyazwa uthi yabona ngicuni impepho uma uyoshisa ukhethwa lo muntu ungathi umuntu abheka abantu abashisa impepho Akubona bonke. iningi labo ugcina sengathi uyisidawudawu seceke awuthi isidawudawu seceke inkinga zabafabo zonke zibikwa uye umuntu oshisa impepho akayibike zakhe uba njengenduna yabona mathiwa iphoyisa lenkosi ukubona iphosta lenkosi alikho lihlezi iphosta lenkosi uyabuza umthetho so no uyakhelishwa nomza wakhe ngathi awukwazi ukuthi uzokhipha usiko lokuthi ushisa impepho wathi khona indawo entsha sayibona uzoshisa impepho bese ufaka ubhathe No, but Yasin, can I just add to what you guys were saying? Ukuthi into esiza ngabo ukuthi i-target market yabo, i-target audience ayifani. If the whole nation was a Bhinqa nation, then I would worry. Manje, if they start their own movement, into yabo izolunga vele for bona. They won't need ukuthi manje yini kuthiwa sekulo president wento ethi I-office inkinga leyo. umbakiselwani kangaka maye basho i-office inkinga last reporter khona thina unyaka i-office thi office ligxamalazile lime kanje ixabalazi wekodidi fanele gxamalazi office abafana kanje bafana yini I give up. kodwa ozohlala la kodwa so dela fan uzosho ukuthi i-office lezana yini i-office lezana yani but mina I feel like yabo inkinga nje enkulu ngamabhinqa like awabamukela abanye abantu kunaleyo nto leyo yabo abakanjani hayi nkosi yami siyakwamukela ngishile eqaleni mina ngathi siyakwamukela nkosi yami manje inkinga ngibuza ivision wahlula kungichazela no ngichazile ivision ukuthi mhlawumbe ukuthi la ufuna ukuyezwa ukuthi la eSouth Africa kukhona izintwana ezingagcwele ngani nina njengamabhinqa lelo gama lelo lodwa futhi silungisa lelo awukwazi ungagcwali ngami ngobani akwazi bokuthiwa awugcwele ngabenza emphakathini ngiyenzani yabo ngoba ugqoke kanje ukuthi lo face lo ugqoke kanjani ini le uyibhinqa yabo nazi siyagxeka ukuthi ugqoka uphele nude wenzani yabo ngenxa ukuthi nani phela nkosi yami ubhinqa akuseyi brand no ngiyazi ngisho example nikabeza yabo abafuna ukusiza labantu amabhinqa ngemabhengu uqinisile awenza ukuzogcina ogcine sekanje amabhengu yabo lawa amayefa lawa kuzosala lawa engakafiki yakhuluma ubhuti omdala ugodide ngiyakuzwa abafowethu akukhona ukuthi mhlawumbe siyanichiliza kuhle bafowethu ukuthi mhlawumbe sibambisane sonke kodwa siqondisane lapho nalapho awukwazi ukuthi uyibhinqa ngendlela yakho uyabona uma ufuna uyibhinqa ufuna ukuze uzofunda ukubhinqa ukuthi buyini ukubhinqa sikutshela ukuthi yini ukubhinqa usukaphi nakuphi uyazi kuma nje endleleni lesiza ngapha sinoquality besikhuluma igama lokuthi
kunomehluko phakathi kwebhinqa isichaza iqaba ngicela usichazele kodwa umuntu wazi ukuthi into eyodwa yonke leyo yazi leyo itopic ya next day leyo Luzo thina yabo izinto esifisa ukufunda ngazo butomdala yini Sekunzima isichaza usufunda la kodwa kabi thina sasizodibana nenkunzi thina. Ngabe sibuzana sisodwa sesisengendlela nje. Bese sithi sochazwa le nkunzi sodibana. Bese ngazi ukuthi khona ulwazi elifisayo inkunzi. No yabo umuntu akabriefanga kahle sina abantu abasawilling ukufunda abazehlisayo hayi mhlambe sibelieve ukuthi ungakhali nkosi yami ungakhali Listen. But boss inhlonipho njengoba denisho nani ukuthi njengoba desho uBravo B ukuthi inhlonipho nje ebihamba phambili kuyena bejozi strategy nakuthina akusisi strategy sabamazulu indlela hayi lokho nkosi yami akufuneka sifundisane phambi kwamakhamera kufuneka ngibize eceleni ngithi inkosi yami la uphuma kanje case close mawufuna ukufundisa into zokumakhamera shoot hayi kodwa bazobamba sebeqalile yabo uma sebenengod nama omega ulethi le ayile yokuqala le ipush in le le yokuqala bazobamba ke manje Ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka. Mina obafuthu babalili uSjava. Ngathi uSjava waba nayo role kumina empilweni uze igama amlazwa abantu. Ngiqala ukuvula kwi-TV actually kwi-hostel umuntu owaba nesandla ukuthi makukhulunywa ngami ukuthi bengamthola kanjani umuntu ongadlala le role wathi uSjava angeze ethola umuntu ongadlala le role ngaphandle kwakhona uzothola yena straight lo enimveza emavidweni wafonela mina uSjava ubethwa umuntu wayenobunja noma ngasuka emakhaya wayengeze ngifonela yabo because nangimina mangabe ngifonela umuntu ethi ukhuluma noSjava ngavala ifoni mina ngihlala hostel wamasho uSjava ufonela mina kusuka kanjani lento leyo yabo scam kodwa ngathi mamlalela wakebethi so nginebelief ukuthi into eniphila ilaba iphila but vele ubhinqa kubona yakuzona impahla angimele sikufostelela ukuthi musuqoqa nje buqoqa ngayo uqoqa njengonjabulo nawe into oyikhanda ukuthi iculture ufuna ivuthi yaziwe le kodwa bese ungathi mawuhamba endleleni uhamba uthi wena uyafundisa isikole sengeze ngifundisa isikole sengeze ngoba awukho lapho awavela lapho stress leyo part yes like kodwa nanje induku bayiphethe hayi noma but so mangibuza ubhuti ahlahle so nina nithi ubhinqa indlela ogqoka ngayo ubhinqa cha indlela yakho ukuphila hayi uyaphila lifestyle sibiza nge-lifestyle ubhinqa indlela yakho ukuphila yezwa hayi mina ngifundile manje ngafundanga nina guys uzame ngakho wena ukuthi usuke enkandla ngithi ekhaya kodwa wafunda phi ngafunda eThekwini ePhoenix manje wena ulwela nje igama lokuthi usuke enkandla ngithi wena ngosuke enkandla wena usuke ibhinqa ngithi ngalokho no angisho ukuthi ngiyibhinqa but I feel like indlela engikhule ngayo ngikhulelile emakhaya ngihlalele emakhaya ngilusile ngani usekhaya isikhathi eside like until 5 years fana fana podcast fana ndo nasengahambe nasengahambe mina ayikho ndo lalela bhuti ukubahlala ekhaya wazokuthi ngabe wathi ukuvutha yezo that's why ngingalona ini shothi mina umuntu anami obe na 5 nje umuntu wona umuntu hayi lo wahlema madoda abafuna ukuyeza amadoda anvala amafoni lapho qedani ngeke ayikho into leyo okay guys let's wrap it up ayikho amamazi okugcina enfuna ukuvala ngawo guys sisivalisho yeah mfethu mina amazokugcina amadoda awekho yikho ukuthi nje kusafuneka nisondele siyayivula ifuba bafowethu yazi unjabulo uhlala e4 ways cinga nendlu lapha e4 ways bafowethu bafowethu ayinisondele mina ngizonika isikole sengezwe noma ngase simike khona uquality bakhona nobaba abadala ke enazi nathi sibukela kubo isondele bafowethu musani ukuthi uthi wena ngokusoka nje kwakhe enkandla una 5 years usuthi wena usophetha amabhinqa leyo nto leyo ngisho president office of the president azisho leyo nto leyo yini la asho amabhinqa bafowethu subscribe subscribe
Ayikho leyo. So we're not gonna win. We're not gonna win here. No way. Thank you guys. Thank you for tuning in. Please make sure you follow us, Podcast and Chill, Ipinga Nation. Like and you subscribe and share in nigga. all the platforms. We will catch you next week. Thank you.